Udruženje Nacionalna avangarda reaguje na još jedan akt državne revitalizacije neonacizma i fašizma u Hrvatskoj. Na ovaj slučaj smo već upozoravali pre 3 meseca. Sudije Visokog prekršajnog suda u Hrvatskoj tada nisu uspele da se usaglase da li ustaški poklič Za dom spremni treba pravno kvalifikovati kao prekršaj ili ne. Međutim, prošle nedelje sud je 2/3 većinom odlučio da ovaj poklič nije prekršaj i da se može slobodno koristiti. Podsjećamo da je ustaški poklič Za dom spremni predstavljao poziv na ubijanje 1.000.000 Srba, Jevreja i Roma u nezavisnoj državi Hrvatskoj. On je sastavni deo grba hrvatskih odbrambenih snaga, koji i danas vidimo na misama posvećenim ustašama pobijenim u Blajburgu. Takođe, ovaj grb je bio posebno istaknut na misiji za ubijene fašiste koja je nedavno održana u Sarajevu. Tabla hrvatskih odbrambenih snaga sa natpisom Za dom spremni u memorijalnom centru Jasenovac dugo je predstavljala najmorbidnije ismevanje srpskim, jevrejskim i romskim žrtvama. Stvar koja nas kao udruženje najviše brine jeste potpuni izostanak reakcije iz međunarodne zajednice na ovu sramnu odluku Visokog prekršajnog suda Hrvatske i konstantni uspon fašizma. Od drugosrbijanskih intelektualaca i nevladinih organizacija nismo ni očekivali da se oglase ovim povodom, pošto na ustaštvo i fašizam u Hrvatskoj ćute decenijama.